Ovo je bajkoviti otok. Nezgode i neobične stvari stalno se događaju. Dan kad smo porazili zmaja i spasili princezu. Mislili smo da smo spasili vješticu, pa smo je napali. Ali vilinska princeza! Svi znaju da princeza ne izgleda kao vještica. Proklinjem vas sedmoricu! Kad god vas netko pogleda, pretvorit ćete se u mala, ružna, zelena čudovišta! Od kreativaca iz Disneya i Dreamworksa. Što je to? To je vještica! Ulovimo je i neka poništi čaroliju! Uskoro! Štapit će na sunce, vještice! Počinje Bosmanova bajka. Ko je najljepši u kraljevstvu? Ona koja nosi crvene cipele. Nađi je! S neočekivanim obratom. Kakvu čaroliju imaju te cipele? Od tih cipela izgubim koju kilu. To sam ja! Kako spasiti bajkovito kraljevstvo? Zašto te love? Zbog mojih cipela. Čarobne su. I čarobne cipele. Ne trebam ničiju pomoć! Doris Pinčić-Rogoznica, Marko Makovičić, Martina Tomčić. Koliko dugo moram čekati? Ovdje vaša bajka završava! Nećeš pobijediti. Spasimo crvenu! Crven cipilice i 7 patuljaka. Uzmi griz. Jabuke. Najsumnjivije voće. U kinima.